أنا وقت أنا مهل بجاتنا في دور دجي إنك آزاد قول همو ما في الخو ما في خندك Armanc Armanc bir ve bername diyarkirina şevazê karkirin û rêgezên xebat û fealiyetê sazî xwendina bilind, peymangeh, fakûlte, enstîtû û akademî, a ku girêdayî rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Her tiştê de atema bike, meclisê xwe siyasî jî nikare atema bike. Meclisê xwe siyasî jî nikare atema bike, meclisê siyasî bajara jî ew ê hilbijartin bikin, kî diyar kiribin ew bin. Ji ber vê yekê em nekemin şeşekê di vir de em zelal bin, hani demokratik bûnê de em zelal bin. Atema nîne. Mesela li gorê ew ê, li gorê xweseriyê û federaliyê. Mantıkî wê ez xwazim tiştekî bêjim. Xwecihî esas e. Mesela pirsû biryar mafê xweseriyê ye. Tenê federasyon koordîne ye. Mantıkî siyasî cezî bêjim bak. Adam girêdayî destê perwerdeyî ji girêdayî rêveberiya xweser a giştiye. Yani hevseroktiya we. Ez dibînim ku jaliyê destê perwerdeyê madam îdariyan pêda girêdayî ji wir de bêherdar kirin. Yan jî yekser saziya xwendina bilind bi rêveberiya xweser wek Doktor gotî burada girêdayî be. Ev bê serbastkirin yan bê zelalkirin baştir. Yani biraz dana qodî. Dibêjin girêdayî rêveberiya giştî bê û dibêjin girêdayî destê perwerde. Divir de jî erkdarkirina we jî du jî nîqaşek hat ne erkdarkirin be yani pişniyara dawî erêkirina pişniyare bê ser bê zêdekirin. Yani ku eger destê perwerde be yan hevseroketiya giştî be tenê erêkirina erkdarkirinê li ser wan bê seknandin. الأمة الديمقراطية السوسيولوجيا التاريخ اللغة الكردية أم تخازن مادة كديجي إضافة بكن اللغة الإنجليزية نزال كما زمانة إنجليزي كأنه نظمانك جهانية نظمانك بري هاي مو مستثمر إنجليزي تخازن اللغة الإنجليزية جي إضافة صار مناهج التعليم العالي. أساس التعليم العالي لازم يكون في تنوع باللغات. هاي الجامعة شاملة لكل المكونات لكل الطوائف أستاذ محمد. اللغة اللي عم أحكي فيها ليست موجودة بالبند، يعني لازم نحن هاي الجامعة لكل المكونات. والجامعة يعني مقبلة على إنه تستقبل الطلاب من كل المكونات. المقترح يكون في لغة عربية. تنوع باللغات. إذا بدنا نطبق هذه المبادئ الأساسية. سباس. ve germahiya vekili ki de entikara bizane ve çendi gringin xabatet bir hangi taybeti yen duare akademik de ku jibo sıgaroja eme jibo sıgaroja geleme u gelenme bandoreke o taksimede bütün ki kıymeti ancak dikkat pişti avakına Ankara'nın 5. sınıf befankırı. Kiryarın ku hişyarên devkî ji wan re tê xwestin ji bo xwendekaran gotin axaftin li dijî exlaqê civakê. Tevger û gotin li dervî hezkirin û hurmetê rêzgirtin li hember hevalên xwe yên xwendekar, mamoste û hemû xebatkarên zanîngehê. Xerakirin rêkûpêkiya xebatên wekî wane, semîner û her wekî din derbasî cizayên belgeden bahsa akubat etkin. Yani belki cana timi akuba pırzgireke çaresar nake. Yani amzani mesela ha ve felsefe med kişi ya şoreşa ve cevap eji cuma صلح هي سيستم كصلحيه هي انها امتم ام خد سبيرن سر عقوبات اجبو ام pırzgireke çaresar bikin. قالوا هب اب عقوبات تمي وي با pırzgireke اجمر çaresar bikin ya na. gerek سيستم كصلحيه جما هذا از دخوازم لسر برنامه کردولوژی برنامه که محتمل لیکولین کردی چند وقتنان وی درک بیجم برنامه دیار کرنان که اشارت بکرنا کوریکولوم که بکیر هاتی بیا من جبو کردولوژی دو آلیان دت بیل بر چاوان بگرتن آلیه کجی آلیه پراتیکیه آلیه دنجی آلیه هلبرین لیکولین سرکفتنا خوندکار دیار دبه جبر و سدمه پرگالا نرخاندنه جوکی بشکی اساسیه پرگالا پروردهه پرگالا نرخاندنه بناواروکا پرورده شواز و اسلوب داینا پرورده و گردایه و هفدو تمام دکه ارمانجا پرگالا نرخاندنه
نه او کود ناوا خوندکاران ده یه باش و نباجی یه باش و نباش آن جهاتی و نجهاتی دیار بکر. مجلس جنيه زانيجه لباكور ورجلات سوريا. أبلغ بأرمانجا زانيجهان ده داناسين وبناسكرنا مجلس جنيه أرمانج بكهاتا وبيوري مجلس جنيه هاتيا آماده كرن. یک بناسه مجلس جنيه بارسنا ما في الماموستا خوندكار أكاديميسيان وخباتكار جنين كل دناوا قادر أكاديميك ده جهد جرن بيش خستنا رخستن وتكوشين لدري نزكاتيا أساتيا جنيه دناوا قادر أكاديميك ده هر وها دخبات و قادر جیانی ده لدجی شمندی آزاد زاین پرستی تید کوشا پیش خستنا جنولوژی دنا و قادر اکادمیک ده دو ارمانجا مجلس جنی درباره تکوشینا لدجی زاین پرستی لقادر اکادمیک ده و رجالات سوریه آرمان خاله کمی ابره به برنامه جبو پیناسکرنا کارکرن پرگالا هلبجارتنه تکهاته و آرمانجا چگونه یا مجلس خواندکاران زانگهن رویداری خسر آباکور و رجالات سوریه هاتیه آماده کردن. مجلس خواندکاران زانگهن رویداری خسر آباکور و رجالات سوریه. حالا دویمی لزانگهن رویداری خسر آباکور و رجالات سوریه همو بردت کن کو شهلا همو خواندکاران زانگهن رویداری خسر آباکور و رجالات سوریه ده هاتن اهل بجارتن مجلس خواندکار نزیکاتیا یکیرینا زانستی و دستیرادداری سردستیا مرلی سرجین و خوزایه پرخیارامین کو امریکان بیجین سردستیا مرلی سرجین جیوک و خوزایه لسر مشروع نخرج أوجبر چیه؟ جبر وقتی خواندکار خواندنا خواهد مثلا مواضيع حمو سر بخير لغة مشروع تخرج تقدمين لك جمع هنا مشروع تخريج خدمان دينار خارج وبدامي هنا وجمع مواد شيء ما نطور احتاج وسر مشروع خارج انه سرقت نشي او كي تيكداري ويبي يعني كي جان حالي تيكداري ويبي والبركي بالبرسيار بي غا بي بوتون يتشي دربي تمام سپاس شما